শ্রীক্ষেত্রে বোলায় বিমল মাতা কটকে কটক চণ্ডী এ জন্ম নিল কটকে কটক চণ্ডী রাজপুরে নাম বিরজা বোলায় नमस्कार सांगमाने जय श्री जगन्नाथ मु एबे आपनकु नेकी जाउची आम पड़ोसी ग्राम रे केते सुंदर भावरे चैत्र पर्वर मेलन पालन हेउची। आसंतु वीडियो सहित जोड़ी रुहंतु सांगमाने वीडियो को शेष पान देखंतु स्किप करंतु नाही। ए मोर संकल्प यार अर्थ हेउची एबे मु एही कार्य रे मन प्राण एवं समस्त शक्ति नहीं लगी पड़ुछि। एही प्रकार विचार दृढ़ता ही सफलतार जननी। संकल्प तपर अर्थात क्रिया शक्तिर विधायक। एथिरे अनेक सिद्धि एवं वरदान निहित। जो विचार गुड़िकर मनभूमि उपरे स्थायी प्रभाव पड़े एवं जा द्वारा अंतःकरणर अलिभा छाप पड़े सेगुड़िकर पुनरावृत्ति स्वभावर एक अंग हो जाए। एहीपरि विचार गुड़िकर निजस्व एक विशेष महत्व रही। सही विचार गुड़िकु क्रमबद्ध भावे सजाइबा कार्य जो मानकु जनाउछि सेमाने निजर भाग्य दृष्टिकोण एवं वातावरण परिवर्तित करि पारंती एवं एही परिवर्तनर फलस्वरूप जीवन रे कौनसी विशेष दृश्य बा स्थिति उत्पन्न करि पारंती। आवश्यकता को आविष्कारर जननी कुआ जाए। जेतेबेले कौनसी विषय पाई तीव्र इच्छा हुए सेतेबेले ताकू पूरण करिबा पाई साधनार अन्वेषण आरंभ हुए। तेणु किछि ना किछि उपाय मध्य बाहरी पड़े। सही इच्छा जदि प्रेरणादायी ताहाकू पूर्ण करिबार खुदा जदि अंतररू उठे एवं ता पछरे प्राण पणे लागी चिंता करा जाए मु एही पदार्थ को पाइबा परे जाई स्थिर हेबी जेते बाधा विघ्न आसु पछे। एही प्रकार संकल्प जदि मनर गभीर प्रदेश रे दृढ़ भावे स्थापित हो जाए तेबे लक्ष्य निकट रे पहुँचीबा खूब सरल हो जाए। अन्य को कठिन लागुथुबा कार्य मध्य संकल्पवान व्यक्ति सहजरे करि पारंती। सर्वदा आगु को जीवा पाई नूतन शक्ति लाभ करिबा आवश्यक। उन्नतिर क्रम भांगी देबा उचित नुहे। आगु को चलिबा बंद करिदेबा बा विचलित हेबा उचित नुहे। मात्र यह सेतेबेले जाई संभव हेबो जेतेबेले आमर संकल्प आमर उद्देश्य अतुट साहस श्रद्धा एवं शक्ति द्वारा उत्प्रोत होइजिबो। अधा मनरे उदासीन भावे कार्य करुथिबा लोकंकु अव्यवस्थित कुआ जाए। से कौनसी विशेष सफलता पाए नहीं। जदि मोते अमुक सुविधा मिल जाता तेबे मु एपरी करंती। ए प्रकार अव्यवहारिक कल्पना करुथिबा लोक आत्म प्रवंचना करंती। भाग्य अन्य साहाय्य विकसित हुए नहीं। आपणक दायित्व बहन करने संसार रे कौनसी लोक प्रस्तुत हेबे नहीं। आमे एही यात्रा निज गोड़े ही पूरण करि परिबा। अन्यर साहाय्य नेले आमर जीवन कठिन होई जीवो। आम भितरे जेउ महान चेतना कार्य करुअछि ताहार शक्ति अनंत। ताहार आश्रय ग्रहण कले प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग्रत हेब। सेतेबेले
ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭରସାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନିଜର ବିକାଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଜ ବିଚାରର ପରିଣାମ। ଯେପରି ବିଚାର ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା, ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ମୃତ ହୃଦୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାର କଳ୍ପନା ମନଃକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସତେଜ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହସ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମଠତା, ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି, ନିପୁଣତା ଆଦି ଗୁଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସମୂହରେ ସେହି ସ୍ରୋତ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ରସାସ୍ୱାଦନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇପାରେ। ନିକୃଷ୍ଟତା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼େ କଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲେଶର ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଏ। ସଂକଳ୍ପକୁ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ, ଅଶକ୍ତ ଏବଂ ଅସହାୟ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧନା ଅଭାବରେ ମୁଁ କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବି, ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ବିଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ସାଧନାରେ ନୁହେଁ, ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୀବ୍ର ହେବ, ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧନାର ଅଭାବ ଆଜି
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ ତୋର ନାମ ତୋର ସମଲାଇ ଜନନୀ ଲୋ ନାମ ତୋର ସମଲାଇ ହେରଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରହିଲୁ ଆମର ନାମ ହେଲା ହେଙ୍ଗୁଳାଇ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଫୁଲ ମହୋତ୍ସବ ପୁଣି ମଳୟ ପବନ ଜନନୀ ଲୋ ପୁଣି ମଳୟ ପବନ ଏ ଜାତି ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ତୋର ଆଗମନ। ପୁନେହି ଜନର ରୂପେଲି ପରଦା ଆଜି ଡାକିଛି ଧରାକୁ ଜନନୀ ଲୋ ଆଜି ଡାକିଛି ଧରାକୁ ପୁଅର ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ ସେ ତ ସରା ମରୁଛି ଧରାକୁ। পবিত্র মুহূর্তে মঝি দণ্ড পাটি পড়ে জননী লো মঝি দণ্ড পাটি পড়ে এই অধম জাতির গতি মুক্তি পাই তব আশীর্বাদ লোড়ে। যথা পূজা বিধি জানি নাও মাতো জানি নাও আরাধনা জননী লো জানি নাও আরাধনা দোষ ত্রুটি আমাকে ক্ষমা করিব তো পূজা বিধি করবে না। গ্রামে গ্রামে সরি নাম যে তুমারি সুন্দরী নাম বহিড়া জননী লো সুন্দরী নাম বহিড়া রামচন্দ্র ছাড় জাতিরে দিবর নিত্য করুতাই জ্ঞান। তাতে গেলে না তো যাত্রা মু করিবি মোটারে করুণা কর জননী লো মোটারে করুণা কর মু গোটে অজ্ঞান করে নিবেদন চরণে গলি শরণ। জগত জননী জ্ঞান বিনতি দয়া কর মহামাই জননী লো দয়া কর মহামাই তোরি চরিত বর্ণন সুমত কটে দিও জগতে। মার্গশির মাস চিত্ত পারি ভোগ বাড়িছিলু কাঞ্চন থালি মার্গশির মাস চিত্ত পারি ভোগ বাড়িছিলু কাঞ্চন থালি কর কষিকা খুড়ি করুণা হেবারু মন ভাঙ্গি গলা চালি গলু
ପବନ ପୋଷ ମାସରେ ଅଜା ବସିଥିଲେ ଆଇ ପାଖରେ ଶିଶିର ପବନ ପୋଷ ମାସରେ ଅଜା ବସିଥିଲେ ଆଇ ପାଖରେ ଧାନ ଗୋଦାମରେ ବସି ତଳ ଖରାରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ପାନି ଟାଣି ଦେଲୁ। রাজা বেশ হইথাନ୍ତି ঠাকুর চাষী মন্ডারে শরদা তাঙ্কর রাজা বেশ হইথাନ୍ତି ঠাকুর চাষী মন্ডারে শরদা তাঙ্কর লক্ষ্মী গড়ুଥିଲେ বসি গোড়া গোড়া ভাই লুଚିণ ଖାଆନ୍ତି ହୋଇ କେତେ ହସା ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୀବ୍ର ହେବ ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧନର ଅଭାବ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକତମ ବିକାଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବିତାଇପାରେ। ଦୀପ କେବେ କହେ କି ସେ 10 କିଲୋ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ 10 କିଲୋ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବ। ସେ ନିଜର ସୀମିତ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଉନ୍ନତିର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ତାହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଦ୍ୱାରା ମହାମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତିରସ୍କୃତ ତଥା ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମନକୁ ବାଧିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଧିକ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲାଗିଗଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ହୋଇଗଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ମନରେ କାବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବୃହତ୍ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଜଣେ ଡାକୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ମୁନି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ମୁନି ବିନୀତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଳନ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପାପ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଛ, ସେମାନେ କ'ଣ ତୁମର ଏହି ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବେ? ଯାଅ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର। ଡାକୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପଚାରିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଆଶ୍ରିତ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ
ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ବଦଳି ଯାଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସଂସାରକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି श्रीक्षेत्रे बोलाए विमल नाथ कटक कटक चंडी ए जननी कटक कटक चंडी राजपुर नाम विरजा बोलाए संबलपुर संबल